Artisanal an traditionell bal wéi fréier. Mat aller Technik an handwirklechem Geschick produzieren eis Aulebäcker am Keramikatelier eng gros Panoplie vu kreativen Artikeln aus Ton, mat deels farbeger Glasur. David, tu peux faire maintenant pour la personne, tu peux aggraver le nom. Een inzegartigen handgemachtenen Gardenzwerch, eng Flott Deko fir an Wiss, Dekorationsartikle fir Fester, ha kennt d'Kreativitéit kein Grenzen. Sollet eppes Perélleches sinn oder een Inzelsteck, als e Keramikatelier erfüllt ihr Spal all Wunsch.